Do kada će taj azil biti otvoren i šta građani mogu da očekuju s obzirom na to da se iz dana u dan beleži, čini se sve veći broj pasa na ulici? Trenutno je na javnom uvidu urbanistički projekat koji se završava do 7.11. Posle toga se pravi glavni projekat. Ja se nadam da ćemo za vrlo brzo, za kratko vreme imati glavni projekat i da će početi izgradnja azila. Rebalansom budžeta su opredeljena sredstva, tako da više nemamo nikakvih prepreka za otvaranje azila za pse. Recite nam gde je predviđen azil za pse? Azil za pse je predviđen, da kažem, evo ovako svi znaju gde deponija se nalazi, Cincarska kosa, mislim da se tako zove. Da, u Misači. Da, jeste, Misači, pre katastarska opština je Bukovik, ali svi zovemo da je Misača, pošto je to, da kažemo, na granici jeste. Na sam ulaz u deponiju je predviđena izgradnja azila, svi, da kažemo, taj urbanistički projekat je gotov, samo taj javni uvid da prođe i kreće se izgradnja glavnog projekta. Mislim da je lokacija idealna, nema smetnji za okolno stanovništvo, nema u blizini kuća, svi uslovi su ispunjeni, tako da se nadam da će vrlo brzo... Koliki bi trebao da bude kapacitet tog azila? Pa kapacitet azila mi smo razmišljali i predviđeno je od 100 do 150 pasa, znači može da se gradi u etapama, može sve odjednom da se izgradi i mislim da je to korektno za opštinu naše površine, prema svim nekim predlozima koje smo gledali iz drugih opština, od ljudi koji su radili te sve studije, znači za opštinu od oko 50.000 stanovnika, znači od oko 150 pasa je neki, onako da kažemo, srednji broj koji zadovoljava potrebe opštine. Koliko će koštati izgradnja ovog azila? Pa trenutno još nije izgrađen taj glavni projekat, čekamo da se izgradi glavni projekat i onda na osnovu toga ćemo imati te precizne informacije. Ono što je po drugim opštinama građeno, bili su iznosi neki od 5-6 miliona dinara, tako da, dobro, ovdje ima malo veća infrastruktura, da se uredi sve sa kompletnom infrastrukturom, ali nadam se da ćemo se mi uklopiti u tako neki sličan iznos. Ali kažem opet... Do sad vas je koštalo mnogo više ovo, šteta, naplate štete građanima i stoci. Svake godine prvo plaćamo službu za higijene koja nam najmanje 1,5 miliona dinara godišnje uze na odnošenje pasa, a ne rešavamo problem. Imali smo oštete prema građanima koji su ugrizli psi lutalice, također između 1,5 miliona i 2. Imali smo štete za domaće životinje u seoskim mesnim zajednicama.